Hello everyone, jotona nalam soko ani blogo hinke asuk dini pore ang tinisi upload kanya nai tongo hinke dinai kai Christmas ni hinke ko tapo hinke sokpaijak church o sing church o khaliya mane church ni fataro khayo pendal tangui hinkai iko nai di kaisa kai narok nai tongdi ang phonongnai joto phonongmaya haipno kisa kisa ka phonongnai odek kai hinke pulia no phonongnai chirai rong ni samung bai Hingke panda pai tabo kai seng mai chalanya phalaijak hingke ko baksa to chai tongo baksa to nahari tongo hingke khaito chayakho angbon naharjak no hingke ang video khai tongo hingke ko basai song borok chalai tongo kaitai kwbangma no jani jahain joto nahalai chalaio doba hingke belai no mui thoka ang khaito dolong ni mui rok asuk chaya ba ang kisa kom no chao hingke tabuk hingke mai rok chabaya kubui nogo thangui tongo nogo thangui kisa rest khlainai rest khlaiui tarpore kisa sarik ni panda tongo amoni bagai jang tabuk himlai thanglai tongo chini hingke church bai kisa hakchalo amoni bagai hain hai sokai pika church o diko bo musai tongo panda to chenge ko hapan bo musawi tongo amon pore tabuk panda sang lai sinai ganai tongo
Hingke amsono sinai hingke kabangma no tongo oro fashion show hingga kai jate kolija chapmani tai masamani kabangma no kang amorok tisemalia bilai no interesting wani bagui hingke am sugjara tino thank you for watching bye.